खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव बिटिसिनि बारग'थि बिथां हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे फैगौ 2025 एबा सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां बिसायख'थिनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। नोंथांमोना मिथिगौ जे बे समाव बिटिसि ओनसोलाव राजखान्थियारि गावबा गाव दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय फोसावदिं हाबाफारिया सोलिबाय दं। बे समाव गोबां दोलोनिफ्राय बा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो बिटिसि खौ थांखिनानै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय फैदों आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाफोरा बिटिसि आव बिसायख'थि गेलेनो फैयोब्लाबो हाग्रामा महिलारि एबा बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ जेबो खालामनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हानजाया बिटिसि आव बिथांमोना बिसायख'थि गेलेनो फैयोब्लाबो बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हानजाखौ जेबो खालामनो हाया होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बारग'थि हाग्रामा महिलारि बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों आरो गावनि राजखान्थि हानजाखौ गोख्रों दं होननानै बाथ्रा बुंदों एबा दाबि खालामना लादों जे बे समाव फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव जों हारसिंनो जुजिनो थाखाय साखा-फारा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे 5 साननि थाखाय एबा 5 दिननि थाखाय बिटिसि आव दावबायफैगोन आरो बे दावबायनायनि बाथ्राखौबो बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव बिथाङा बुंथिदों जे प्रमद बर'आ खामानि मावनो हायाखै, बिटिसि आव खामानि मावनो हायाखै, जायनि थाखायनो बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फैनो गोनां जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा फैगोन बाथ्राखौबो बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बे समाव बिटिसि ओनसोलाव जौगाथायनि थाखाय बिथां गिबि मन्थ्रिया फैनो नागिरदों, नाथाय बे समाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा हाबा मावनो हायैनि थाखाय फैदों होननानै बिथाङा अजद होदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा अजद होनायखौ बे समाव नुनो मोनदों। एटु हल इलेक्शन बिटिसि इलेक्शन हक, कार्बि आंलंर इलेक्शन हक, बा राभा हासंर इलेक्शन हक, बा অসমৰ এছেম্বলি ইলেকশ্যন হওক, অসমত যিমান পলিটিকেল পাৰ্টি আছে সবেই পাৰ্টিচিপেট কৰিছে। এইবাৰ বিটিসি নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছো পাৰ্টিচিপেট কৰিব। কংগ্ৰেছ বা ইউডিএফ বা বিজেপি বা কোনোবা দলে ইলেকশ্যন খেলিব বুলি আমাৰ দলটো যে কিবা কহা হ'ব, কিবা নষ্ট হ'ব বা ক্ষতি হ'ব সেইটো নহয়, সবে খেলিব। আমি শুনা পাইছোঁ বিজেপিও খেলিব, সব জায়গাত ইউপিপিও খেলিব, ইউডিএফও খেলিব, কংগ্ৰেছো খেলিব। কোনোবা কংগ্ৰেছৰ প্ৰেচিডেণ্ট গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই আহি পেলাই কিবা কৈছে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ বিপিএফ দলৰ কিবা ক্ষতি হ'ব, এইবিলাক নহয়। বিপিএফ দল আগত যেনেকৈ আছে এনেকৈ আছে, এইবাৰ আৰু বেছিহে মজবুত হৈছে। কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বিপিএফ দলক। কথা হৈছে জুলাই মাহৰ প্ৰথমত আকৌ মুখ্যমন্ত্ৰী আহি আছে, এতিয়া আৰু 5 দিন থাকিব। বিটিআৰ মানে কি বিটিচিত আহিব, কোকৰাঝাৰত আহিব বুলি আমি শুনিছোঁ। 4-5 দিন বহিব, তাৰ মানে কি? ইয়াৰ মিনিংটো কি বুজায়? প্ৰমদ বড়ো আছে কোকৰাঝাৰত, চিফ হৈ পেলাই বিটিআৰৰ বা বিটিচিৰ চিফ হৈ পেলাই আছে। সি কি কাম কৰি আছে? তাৰমানে জিৰ'। আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহিব লগা হ'ল। আহাতো এনেই নাহিব, কিবা একটাতো চাব কি কৰিছে কি কৰা নাই। তাৰমানে কিবা একটা ভুল কাম কৰিছে, বিটিচিৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ভালকৈ কাম কৰিব পৰা নাই নিশ্চয়, যাৰ ফলত কোনো অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰে কোকৰাঝাৰত 4-5 দিন থকাৰ ৰেকৰ্ড নাই। থাকিব লগা হৈছে কিয়? কিবা একটা আছে ভিতৰত। এইকাৰণে আজি বিটিচিৰ স্বাৰ্থত আহিব বুলি কৈ আছে, বিটিচি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চাবৰ কাৰণে আহিব, ভাল কথা। কিন্তু প্ৰমদ বড়োই কি কৰিছে? অসমৰ বহুত চিফ মিনিষ্টাৰ কোকৰাঝাৰত আহে, নলবাৰীত আহে, ডিব্ৰুগড়ত যায় বা ক'ৰবাত যোৰহাটত যায়, এনেকুৱা 4-5 দিন থকা দেখিছে। কোকৰাঝাৰত থাকিব লগা হৈছে বা হ'ব এই প্ৰমদ বড়োৰ কাৰণে। প্ৰমদ বড়ো জিৰ', একো কাম কৰা নাই, দৌৰি পেলাই যাবহি।